ada temu tujuan. Cuma kapi nak anak. Kalau cik nyawa macam rokok dia. Mantap! Terdem dia. Nak anak tak ada. Cik sebenarnya nak dia. Pun pada kapungkaan cik banyak. Bah, kira kenal engkau. Siapa lagi? Coba buka topin dia. Pakai lah Amir. Pakai terdem di Madura entar ke dina ucau terdem. Nyerah lah aku. Maya tujuk nanti. Ya roke nalun. Muntada somat ngalaki na kapungkan si mate hirua mare somat. Lebih apa? Kita rokok muntada rokok dia. Oleh nyomet ya. Mulai petabar dayla ibo kibing ko la somat. Takut kaki kimil ya. Awot tangbari. Oh, no. Bro kaya. Kos kaki mele. Mai di serong, mai mun nare pemandangan mi, mata butuh di nang itu. Iya, kan boleh sampak di nale. Di mer. Taman mer. Dia. Taman di mer, kusok mer. Laisen makam muti mer. Wala kakapin tu mah. Pendom kita ada pangkok mer. Mati nak baca wae di serong. Nyaman di nak mer. Kenapa? Ya akan pering tak mantek kapi mer. Kenapa? Cengal ale bun manuk ah. Nyaman mer. Bah, kakek di Madura entar dia nak kena lebun mano. Goblok! Iya, bu, lebun mer. Itu mah. Iya. Mir, iya Yo, lebun tekos dia. lebun apa ji Lebun mer? tekos. Coba naikin mer. naik TV. Naik tak kira? Lara kakek. Aleng jibe. Masa? Gimana cara norak makan boy? Ayo. Lampu mir. Kenapa? Mau Malang, mobil dengan Rumer. Muni Madura enggak apa? Dengan Rumer gantengan mer. Beri kaju. Benih. Aro besi ganteng mun dina. Musuk mobil mer. Cara norak ratu orang roa sama mayit. Aduh apa mer? Makam apa dong odong. Arwah anu sepate makam roa. Goblok! Masa mer? Mutar Ini saja lihat entrem kesel. ayo. Jangan satu dong odong mer. Yang boleh pada tempat top kamera berkeperangan di boleh mer. Hari kan si Asian. Bayi di sebayi. Tuh, kota komer. Kenapa? Warung mer. Apa? Warung mer. Kenapa roa? Waruh. Sia Jimir siraji Jimir. Ada jiraji. Rumah masa Malang pada gendrung kok yang siang mir. Nura ongku rek ria. Apa mir mau beli? Gunung jelek. Sang ku omput mir. Oh, mau Madura apa roa? Tak tahu. Mau Roma ada ngandung mir. Lain Madura bit Malang ria. Dek Nora andrek gede. Dia mau model aku antara mula. Ibu pai benar. Apa Jimir? Madura dengan dia mir. Oleh men. Itu mir. Ya kan kok udah Oh, alam kita ongku rek. Apa mir? Masa cek mir, cek ganteng mir. Maku api jakir ya. Cek sangku plastik ketambel. Coba klik dulu kan. Ya, cara ngelarat.
Laku apa nak? Laku apa nak anak lu itu di keringat tajin? Paling anak-anak itu roker kifuru depan. Kau jalur ya lagi ketakut kan? Mantap! Lagi ngapain ini? Mau cakap begini. Kok Padi tak tahu piye? Kak Indonesia kok Padi tak sekolah. Oh, no. Pakai masker ini? Kan sekarang new normal. Mau cakap boleh nih. Kok tak ngerti kak? Kak! No. Tahu cak maturity ini. Tak iya kalau geng. Nak terpain budak dong. Goblok! Enggak ini, Ber. Kemarin dia tahu cak mature, Ber. Masih bertok-tok rajin ya kena? Dia boleh kak tahu cak mature gelek ya. Pula tak tahu tuh Dina. Sombong amat. Apa di kita wilayah? Wilayah nan kaya dengan tela bucok ji wilayah ka. Yang di mana kak gelek? Yang mature kak. Betul di mana? Makasih kan. Aduh. Oh, no. Nggak ngerti-ngeran engkau. Masih kan tahanan sini tim deh kena. Mak tahu kak. Ini masih sebiasa nampak nyelembak ro Dina ro laba-laba ro malam minggu. Jelas. Kakek apa dia nak jawab? Nyarilah aku kak. Oh, ala kau apa? Ya senyaman, setak sarah, sebajiran aja. Mantap. Ini nyaman lek, saya tak sarah, saya baju aja. Iya, Iya kak. main orang kau lek, Tak apa kak. mereka ketang. Nyaman. Terus. Kira lek, nora, Mai kak. ongkon dia. Iya kak. Kira lah kau naik naikan dia. Iya nyaman kak. Ongko, Angku. serius ya? Serius. Enggak lah, main menurut naik. Ayo, daftar ya. Naik hari. Tak apa ya? Tak apa kak. Kau lah halal dia. Iya, aku lah bajiran aja. Abu baju aja langsung mulai kulkas ya ke mall ini aja. Ayo, Jadi sama juga. Edisa. Abang tak duhun. Aku dulu. Kira tekur ya malah ketang dirinya beli kopi. Toko pendaftaran itu tuh. Habis sudah kak. Oh, bujanya banyak baca tuh. Malah daftar pasien. Miu. Ya mayu. Marah. Tunjuk Tak kolom bujur jalan aja. terus kak. Ya parak deh, pare nih. Kok ada berarti kita ini kak? Tanah iri kak. Tak kasta. Iya, mayu. Bunga Roma. Oh, saya ingat le. Lagi langsung oleh kulkas dia. Halo bos. Tidak apa nih rombongan? Mulai ketang. Iya re bos. Ya terus mendaftar anak kan bos. Ya beda. Nah nunjuk aku tak beli anak ketang bos. Di masih ada daftaran. Ri ada di rajin ya. Oh, nyaman. Pas uji coba mah. Langsung bos mungkin bisa. Bisa sendiri bos. Bisa. Ya, uji coba nih bos. Naiknya ada bos. Naik dia ke bos. Pai terima bos. Mai coba bos. Ya malek nah ini. Kalau nanti mandur ya. Dikit lah kate. Pak lebih dekat dengan alon. Goblok! Bos naik bos. Oke. Amer. Kuel. Oke. Lawan alek. Semangat deh. Kali ketabrak. Ayo ada. Ayah ya. Bos, tak nabi ada nabi. Jadi nomor ya Pak. Main apa jemai? Niki bos, bos. Tak ono, tak dulu bos. Aku kena potong re. Oh, iya bos, Ini iya bos. bos. Tukuk tanah. Aku lu bos. Ayo kita dulu men. Kalau ngasih dia malah tak kamu. Lepas buang macam ni jongai. Oh, no. Ada berdaan. Dua.